Motiba ame tobo dike tingi pagamalu ko leadership lessons kona atamalu te pale li yoshu pune lo aso bke wata suye pasosio petai puerta siblike na lana person sui pando do pande hipali sosri de kona pa kamita dile kamalu neta do kaketo kuna age le yo bom mitata kuso ogolo ke pa kamalu ko do saya ko do pa pueta pu kuna ta kro kuna yo bom mitata kuso kuna ti pa saya ko ke pa sui ke pa hikuti he pa tata pata sa kuitana telen pa shukrimi holo pa yo age amen. John C. Maxwell said, everything rises and falls on leader. Ta kela ni leto mi ge awe lo mu lo po mi ge awe mi da le kuna ini lo akuta ni do akai ta kanik lo ba su ko ta sipa nya bu se ko ni ta le redo ni mi da kuna lo kasayo adi da kamata lo do kuna ni ka ba udo tanna ni kasayo ale pwe ini lo li yoshu awe to lo pwe da ti da phale akobyo ni a spiritual authority now spiritual duwe taklo atani suni kamolo awete kaleni la su kota sipa nya puene ne awete anogasada wene a military training me administration training me na capacity training te pa me ne lotu lo soto ba oda a spiritual authority tuwe taklo atani suni kamoda awete tubu kota su wiri khodi to koka yadi kludo yadi tini ukatolo awene meta suta kamo le hele kesayo o ini la disosi tabi ata kalutuone weda peda akopya dio do somu sadute somu chine dio do somu shetoni yeko do nalo si thwe me si se me kha ka panata ti ta lo pe na yo lo tapu la la ni yekhe lo na lo plita ti akopyo ni ba yu ta ti the pasunata do ti tho ti ke na kono pha thiu ko ti ta pha de ni ba tata ago lo pwakali to pha kani ba tata ago ni awe ini ni oda pwakali padu oda le so yushu ata keko kena le kasayo ko do o awe ni li te be ata rimu pwa lo ata kalu tu lo awe li so si te be we no palo lui to lo so do te pale journey entering the land wete pa nu lo weda akoi kota sipa lo asadu khu pale si chiane conquering the land tamani tiko lo asadu te sita pale chiane settling the land akopione ne no palo no lo tiko lo asadu chisita chisi luyane final exhortation no from the land, Joshua's final exhortation. Now, let chigate so you shoot whether atahi ba. Wagwa mutu paine la, we little be atatone, medito casayo acapa plata or tata todo. Apagua mulo casayo atamatani temutum natamu, ecasayata todo apagomu, casayo ata todo ta ulodo sombraha. No, de casayo anine, nilo mata, intervene. Casayo anine nilo mata, le kuna ataumu, no, pacalisane, Paisila punya intervention and not kasayuan ni nilo mata tabloko no akabione awese the kan tera le tadukana ja complete obedient to God when nakaba dukana kasayua lele sisini away li to be atatu ini la away ni tanita now the social nakanita tanita ni bata yeto oblo Husible lo, kutado, pagale su kuna atama luti de pa ini lo, kuna atama luti me leadership lessons, tadakani mera leadership transition di da
away made a smooth transition lo akopion ni kasa so motion away training away so you shoot the sokali the akopion so you shoot the sokali chia the period is yotoda so you shoot it no away smooth translation lo kasa te dio do so motion to ni yiku do na yitlo sale no go ba yiku do na penaleta tapu la away ne because smooth transition in a law. Moses to Joshua is the best Old Testament illustration of good relation leadership transition with Elijah to Elisha. With a way good transitions, no? Jesus kasatabu isu critical a play abortion, no? Away sene bagelu emenenya dito do takeku kena pasal pe ta sosi hello lu wido whatever do ni ba ta suta kamolo leadership lessons one in the leadership transition ako dara pakeku kena ni ako bionde pakaba develop leaders pa people pa family to na develop or we the akapione ne tapi tama jene awete ni sort of way nyo bolo me to develop the ka kuta ne da wapo ne chimito ne no oda na ke leadership ne oda you are having a nightmare sura oda mimo plo pora da papo chimito no te gane leadership transition ne Demitali a nyoba in law. There is a transition, let that tota luta sota sweepu in law. The chigaracane spiritual authority law. Do it taklo at a sota camolo. Nakeku kenani nakaba udo do it taklo at a sota camo spiritual authority limited at the paka now and limited at the paka potrechi. You are ta so sweet sukamo. Let the pita matake la case poco. When they metale a redo spiritual authority, no? Akudane da lisosi lo lione ne paplato that Moses has a public transition Joshua into leadership. So Musione weda dito do kopione ne so hilo tasuta kamole so you shoe poko. Joshua needed personal confirmation from God and receive it. So you should allow whether Joshua needs spiritual authority. No, you should lo whether to attack lo atani sone kamo with a Joshua faces a new and challenging task. Akutani anida aweda kabakwa seme tawe akutani spiritual authority mitu don nani ni pawo mutana now. Wow, mutapuna chio, Nerquasa meta de pa focus econi, you have to lo plato asukamo, or Hudani honey the spiritual authority, kaba udon nalo, tamano tamit mione mera, cross generational leadership, siani honey the akobione. Wa mutapune, le poamukane punine, o pleto ato patapua hele he, wale toto le kota sipanyapu ni luisito puene one da akopia padesene ne akopia toule akutani and cross generational leadership we ba toko rumewe serto ato no we tapwaloi le de kone atawun wisi khosi le de kone pa atopia heto we cross generational leadership ne we ne midimele kasa yo udona kasa yo sugina kasa yo lekuta do na kasa yo pato amel in the lu hudani cross generation leadership ne tene mitole tato talu hudani ane de nakaba udo tato talu le nakahuta toke nakatoko cross generation le Johnson Maxwell aware and le akweda 360-degree leadership aware ali buanya bune awete da le tan bon kone peso le po le kona aloma pelida lo pasamone le li wene nya bune awe Johnson Maxwell te da le no peta lo tapula la 360-degree leadership no peta lo tapula la ne toko rumeta te lo no leta pala sa na toko rume suta poko no leta akapasa mone na toko rume ke suta akata ini awe jane te da le
360-degree leadership no utapula lani na ba keto kunale agree in la wayane tamalo temi cross generational leadership tamalo lumi temi leadership lessons on it way me vision la tati way tati no na ba odo vision Natati, natato, natapanyo kwaso, the goal and the purpose, vision, akobyone me tatile, kasaywa, tani hinane no. Awayone 30 minutes, the one God must give vision for large task. Kasaywa kabahina tatile, tamapa duti pa awolo. Chikaga a leader needs at least some personal intimacy, no? Away kunadira a low uedale, kabarelo tado kasayo, boo titi in la. The tamalo, the karakane, early victory, tamane aso. Talo kunan in the sato keku kenan in a okabiana kaba udo tamane. The miuleta a shoe kutane awaitenyo, with that early victory nene loba tamane sokatane loba na mata taboko de patukuta kutu pita nyo di sane no awene redo mitmi kwana di lo mara ya na sai na ta hawo na tu lo akutane awete ni lo kanu no de ne kono yadi klone bale tito karo ti klone taboko de yua lo pele akanu away shane ukato kala kasela away early victory the mano ni weda we ho le me we padu the plelo the tamalu humidity an early defeat samone da away ne hina tatu lo do alo hotana awate mande we ho we chipla pleni la di we ge le weda bo da shula bo ko da away ba mnu ko zale menu hole soaka ni weda hini kuturiga babulo sera seskela de tu de medimata yane no away sene early defeat tutu ogode away ba kwas ba do da batala da tamalo nui mitimione awete dale flesh egg on tapitanya atama dale tapitanya atama sia ne na umule akobyone tapitanya anese na testi kwata le kasayo abu na shini kasayo ata topa ata koneklen na testi kwa kasayo na tamadi kasayo ata bata na madi na taba na tada we tuni awe pakol flesh egg ne no leli so sinya pone pakibru boyane awete kaleni los ndani los kota sipa keka sera pakibru he herbo kore teba so yushu the kuna jene we pehele talo paji lo pehe kane paku we jene kukule ke paku jene simbole pehe kane pa kopi atolo ke pa kopi jene lo pehe kane pa sika jene atolo ke pa sika jene yami pehele talo yi pana hutu ke sole yoa udo ti sukamo udo pehem mata huta podo ti lo da okane so yushu te sikwa tali ke sayo wakore mata huta po away ne pakole flesh egg ada sikwa dale kasayo bata kasayo tabata kasayo edo na kamata dia when mite sikwa dale kasayo no what na ba ma mini le ne bi sikwa when a secretary pele how na ba ma di le away say what payone te dale akobione le what when how away say na mite sikwa kutane da mi mara na taba na sada ne ni away ni mira flesh egg la ya tamalo kwamite mione finishing well se na kamata agregate da we agregate tale sokali ne ma finishing well away sa to well asa akotili to patila tani ni Shepwa Israela put it apart. These are Kaneba, that kota sipa complete, perfect. Away shane pakole finishing well. Away ne. This on the code of finishing well in it. 30 minutes and about a personal, fervent relationship with God.
nan no sa na ka ba real na ta do ka sa yo na ka ba ti kwa ka sa ka ba te na ka tao ka sa ka ta ka nyona o se de personal vibrant relationship with God no vibrant me to po ko to re po ka tu ra te sei pi no we ko de personal vibrant relationship with God ya chigara ka ni te we da le conviction no conviction siya nakaban o do tana no de na tapu no with the ultimate contribution nakaba hito ta agi kete ta adu kete away ni na ko do finishing well ni no the tamalu kwimiti ni final challenge ni da oda nakatata tata do kasaywa tata do pwago mishene Yushu ne away udo ta do a copione mimi jeda tikama yuata le tiklo mukwa awa bakwa tikama gasa yuale tiklo mukwa awa bakwa tikama yuale ekuptu ekasa yua atama tikama yuale tie koga a copione pwakali de pa yua tikama yua tama away tata do kasa yua de away ne wago misete pakama yua talo the tamaluta sion in centrality lack on it away on it ba le cover to bani lo the dita away attack ta centrality where they can point your bloody question me quote the pamigi away say kalaka say the poor centrality lo the soci choose harmony a question a poor a copy on in a theological center in Israel no tamata kagi ni poor center no center no akayon in centrality lack no akuzani ani da baba le centrality lack anya buani da akobioni da bagaba udo ta tu to lo zakubata ini la the sitter ni mera generational heritage ta so atanita ta le pali wi phone atanita to masamone da le ta lo to ba to apa tadu ni tata alone wete pane bapa da tale pali wi puti pa ago no akuta ni ane da generational heritage pata suwene ni pa wene ni kamani talol pele pa gane talo pele pa ga pene ba nolo dika talo takle tir palo that the sichi da akaten ni leadership transition awayane so you so kali leadership transition agreya dilo masakene da so you senior ko ne away leadership transition ne tagri di so do lenya le ba akuta ne yade da bagaba patupata taso leadership transition ke meta le agrewe ashuwe do atita pueri konale keto tora le kodo tati tapenyo kwaso tato pa tadi ni to tir palo mo saya sui ke pue ko di kono ada ke khio ta sui pasosio tabli do malo li sosi dot binya ini je to da take ko kena ata a context akali lo akedi de context de pale akabia niglo su kota sipa do maneta le so shiksa suike pa pamaluta patinya lo temita leta pue batan leta pue le uda de da kasayo atan ne wa kle pulo do pamaluta ide pakatinya pakanape do ni kasayo aklulo abli pota su atan ne kle le pue kuna tirpa kele lo krisa mi khot ke pa yo Amen.